Ko može da odoli domaćim krofnama? Pokazat ću vam kako da ih napravite savršeno mekane i lagane. Za pripremu vam je potrebno 400 ml toplog mlijeka, 50 ml ulja, 13 g suvog kvasa ili 40 g svežeg, 1 kašika šećera, 1 prsuklad soli, 2 cela jaja, 750 g brašna. U toplo mlijeko dodajemo kvasac i šećer. Dobro promešamo pa dodajemo polovinu brašna. Ponovo promešamo. Zatim dodajemo ulje, so i jaja. Sve dobro sjedinimo, a na kraju dodajemo ostatak brašna i sve dobro izmešamo dok ne dobijemo glatko testo. Kada se smes izjednači, posipamo je brašnom, pokrijemo i ostavimo na toplom da narastu. Kada testo naraste, razvlačimo ga na pobrašnjenu površinu, vadimo krofne i slažemo na pobrašnjenu tacnu, pokrivamo ih krpom i ostavljamo da odstoje još 20 minuta pre pečenja. Krofne pečemo na srednjoj vatri pokrivene poklopcem dok jedna strana ne porumeni. Kada se donja strana ispeče, okrenemo krofne i nastavljamo da ih pečemo bez poklopca. Ispečene krofne stavljamo na papirni ubrus da upije višak ulja. Poslužujemo ih tople, posute šećerom u prahu po želji. Uživajte u savršenim mekim krofnama. Prijetno!